PM Narendra Modi phan kangthum karni je phan puthot KAS atum me kani panthu Dr. Gyanendra Barman alam the putrak KSA me phusem sonteron hin petan ningkang samse ke ceplang Kali tang rajas tero na fan karli are nika chiki mo jai mek ke ding pon Jami poni phai kre ke thomani Fuluni constituency ke parlopon Loring Thipi mini stadium ahem to narlo Prime Minister Narendra Modi phan mesen pen kangthum karne ponjia phan Karbi Anglong Termos Council hin pen me ingi pon Labang so me along KASC SEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Bidasing Ingleng EM MSC Pen Chenglok Karbi Anglong Termos Council chokamaratum anta chetangdun me along penang ana bidi sore cepat choisi Jami poni phaing ko ranar kep ani Prime Minister Narendra Modi phan mesen pening thumpon nang pusi kaching wai pedopon Fuluni pen Probintaru report Malang News জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী অহা 28 তারিখে আমার কাৰ্বি আংলং আহি আছে তাৰ আগত এলি সমষ্টিত লৰিং থিপি ইয়াত ৰাজহুৱা মিটিং হ'ব ৰাজহুৱা মিটিঙৰ লগতে ইয়াত কাৰ্বি আংলং কিছুমানৰ ইনষ্টিটিউশ্যন সেইবিলাকৰ আধাৰ স্থাপন কৰা হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব বেলেগ বেলেগৰ আঁচনি ইয়াত আধাৰ স্থাপন কৰা কাৰ্যসূচী হ'ব গতিকে ৰাজহুৱা সভা হ'ব তাৰে ওপৰত আমাৰ লোকেল MLA দৰসিং ৰংহাং পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বিধায়ক বিদাসিং লেং আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ মোৰ কলিগছ অনাৰেবল EM MEC প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী আৰু লগতে জইণ্ট সেক্ৰেটাৰী ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী কাৰ্বি আংলং ডেপুটি কমিশনাৰ লগতে সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ আৰু 30 ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰ্ছবিলাকৰ আলোচনা কৰিছে যাতে সেই সভাত যাতে সফল হয় তাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ বেলেগ কাৰ্যসূচী Kedam tang jami poni phai kre hiniani di pualong ke padopon tribal conference along isi alam klangsi Karbi Anglong hurnang chodun nang manno jasemet me along lam jai sar pokke phapon Dr. Gyanendra Barman hin pen methanga khe anim cheusi ha hong apirthia nim kirindona tumphan ke ST pen ing thanang ji lapen election tami pathu long nang nei pusi pherangkia thengno lam the chapaklang ponno labang solam the klang dera phige Karbi Anglong hurnang chodut lo Lason si labang soalam the puthak KSA me pu Samson teron sitame ningkang samse alam the pherang kia thengno lam the chapaklang do Lason amu ke bang de alam pen angkur kawe alam ningje tikang si Karbia khiang bong ron thama nang kang thurji puke KSA hin pen mantunita proyun ela pen dengde la si Gyanendra Barman phan sodak pen pinram pon la pen Karbia tumke khesi ke the la si lason khe hijan angbong nang kapacharbu dia phan loke muapi nang klem ripusi lam the chapaklang pon lapen Karbia kheke kaiketa charbo ve lapen ning isi pen si do bomji putak Samson teron hin pen pherang kia thengno lam the chapaklang pon dongka mukam pen janta be report Malang News Patumi Dipualong Janajati Faith and Culture Protection Forum atumahin pen Tribal Conference ke phapon phado alabang solong speaker to amen pen ke phapon Dr. Gyanendra Barman alangli Cotton University long professor selangli atumi dak kibang abangke nili tumahin pen abangke kecheng sia ko kalangli inu thekse ramuni kibang apot mesen si tribal amai long ningje kang ima sin tu matha seta atumi alangli ga ningje kang tho abangke lake ningduk memelo lapen lake pinre meme alam selangli ningje kang de Karbi Anglong ke kidam tang ajir dingkui pen apista mela dak abangke pini an setame Horom alam pe lason kacar bo puli tum ke gunang lekin lang ba purki mo long samya be pin la nang li Christian nang li Hongari nang li Hindu nang li kopine kapre aron kimi la halam be kacar bo lokson abe tame patumi alang li selam kan ni kang thubang ke lapu hilo je aron barim pen kaci utang atuma phan atuma bangan ke latum ke Christian le punoi Muslim le punoi lang litum ke ST kali lo kesmen tase da kacing nang ye bang ke alang li inut Professor set sitami alang li nili puyo bang knowledge bang ing dayong la
je ST ko pia hormu ma hala sormu lang ni chini det bon posini ka mata alam the bang ke ST ke lake kas kali lake ST ke lake ST bang ke kas system posi ke bang sta ST bang ke kali lake ST bang ke lada ke lake inglo so ke bansi lake ST pusi ke ho la se lada ka bang ke ST pen la religion ke ka pachira buni lake nangli ST pen bang pachira bunta hai mane ala bani li chini de seta ST pen ke pachira buni ta nona bang ke lang li tukang bang ke la Christian atum ba kapre aron pe apari mena kapre ka tuman ke la tum ke ST kalilo la sonjong selang tum chiulu kulote la bang ke ST pui tum hokoni bani ye bang la ning dublo la ben la so puthak poni li ki pukang tungo bang ke alangli bang stame pini radang la so dia chuhang nang ji la ben jaste met la organizer atum sitame alangli tum stame ke chok che bang ke la ke thedunglo karbeng longarat palang li tum stame ala tum dia chuhang nang la bang ke alangli tum mai long la pusan paninje long le dar ni policy ta alangli tum mai long la son ningje de danta pinian da karbeng longarat palang tum chepe keng ke de bang ke la ke ning dug ni alam lasi ni tum ben ki puji bang ke la hilo hala organizer atum Janajati Faith and Culture Protection Forum along ke claim asongja potum sitame nangli tum prabjin pela so puthak lam kar chipinang je Karbi Anglong long la so dhorom lam pen kapachar boji aphan so mi ki kaya bangke madu ta pe claim long le det nang ji pini la Janajati Protection Forum atum det kali kapre ka song atum sitame dhorom lam pen Karbi akhe ma inglong so khe hi asai bang claim hidat nang ji la sineli tum pen ki josi ka chuning ri kang tung la helo etum Karbi tuman ke khei si ke the dhorom leke the galia posi Karbi a khei hijan mate inglong asu hijan ang bong ele tum la dhorom lam men chi hon the nang ne ba chi pu ton nang ne la ke tum bong pen kachilang irem la son klem nang ne pa ko mane munin nani pen wang si pini tribal hijan nang pachar bojia saya long bang ke ele tum kadu ko isita me anu che den du nang ne Jangmi poni phai cricket thamarni sarupothar constituency arlo japralangso bura terona ronga mekar karli tang rajesh terona phan karli arani kachiki moajai mek deng pon pusinili to apherang ki pen birta nangpar karli tang rajesh teron ke kedam tang pharo kresir kebra phokebra toksia ningkan sipirthe nang hachilu lapan alangli suri hinira krit sir kebat jangmi poni phai cricket tham arni se alangli labang so pirthe pen ha sininga pirthe damchi alangli karjong kai ke taha siningang song rengdok rengni pen ke dudun longjia phan don rab do an pen chingrum si hirjume hang pilu pusi achor kadon keling pipen adon arabat malam the na chapaklang labang so akachiki moajai megalong BJP sarupothar youth in charge joy babu ingti SGB dorsing singnar amil tokbi donbot terang jondaram bepen chenglo katumta chetonggun hanjang lang soben rajib sondong pi report Malong News